Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat manipod. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Anjo. Iti Santiago City. Ako nana. Inayat nak ti girlfriend ko, Mr. Lonely. Kat uray mamin ano amasaktak gapo iti aramid ko. Agul uli maklatta. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Anjo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Atoy, nagluto ak iti naimas nga armosarta. Mangantan. Pasensya kan naaldawanak anak kariing. Naimasak matan tinaturog. Ita, si kapayan tinagluto iti armusar. Italang mata nagluto ak. Tadi kakayat ariingan itay. Naimas nga minti turog mo. Kan maysa, dituyak matan balay yung agnanaad. Oh, di agluto ak mat uray sag paminsan laeng. Ayun gayam, rumuarta ita. Ag-attender ta iti birthday party ni Angie a best friend ko. Ha? Diyang namnamaan at dumaray mat kayam. Apay, di mo kaya ti sumurot kanya? Dumaray ta kumaa. Sigurado asapulan na kamatladay dya a best friend ko. Sige nga Rod, agar mo sartan, ta dumaray ta iti birthday na. Angie, happy birthday. Agyaman na, Anjo. Ad-adda pimintas ka. Ad-addan nga gayatakan ka no kasta. Shh! Tangiwat mo. Amang ano at na makangagkan ka. Kan ibatamon tidakulap ko. Di mo patpatan iti gusto. Amang ano makita na ni Monique. I love you, Angie. I love you too, Anjo. Aday tan ni Monique anag ka po iti siyan. Monique, umay ka. Uminom tayo iti red wine. O sige, patgan ka. Gaputa kasangay mula ka nga rod. O sige, ag-enjoy tayo. Gaputa kasangay ko. Nabarta ka kon. Huy, Anjo, agawitan. Datalaangan tinabati dito eh. Ay na, best friend. Bay amo ni Anjo. At dapat mabalin na pagturugan, di balay? Maturog tulatan iti garahe. Adda silid ije a pagturturugan ti kasinsin ko a driver mi. Ngam nakababain, Angie. No, api ngamin anagado ti ininom na. Gagangay Yawid ko laangan ni Anjo. Mangkita ak iti mabalin mi apang luganan. Bay amon ni Anjo ang maturog di ti balay. Marigatan kalaang kan kwa na. Sapay kastaunay abartak na. Sige nga, Rod. Ayabak ti kasinsin ko. Ta itulod na ka aging ga ijabalayo. Awanan ni Monique. Intuludan ti kasinsin mo. Kukwatay tanti gundaway. Kunak na nabartak ka talaga. Loko. Aging babartak kalagayam. Akampay idi. Di mo ka ba lantibagim? Una, tapno agbati ak dito'y balayo. Gundaway tamatan nga agkadway ta. Sika talaga. Kalukuan ti amo. Umay ka man kiti. Inarakop lang matan. Una, kailiw ka ngaminan, Angie. Isu abay anak ang mga rakop kan ka. Ay, piman mo ti best friend ko. Di na amo. Asyak gayam ti ay ayatam. Asaan kat nga iso. Kasapulak lang ni Monique. Ngam saan ko nga ayatan. Kasapulak ti serbisyo na. Isu ti tagalaba iti kaus ko. Isu ti agplantya. Ken, igatangan nakpay iti kasapulak. Nga oray agsusweldo akmat akaskan kwa na. Amom ka di nga agim imo na. Sikat ay ayatek. Isungawan pagdanagam. Kaano ngamin nga i-break mo? Kat dito'y kan balay nga agnaad. Saan ka pa'y amabalin apat ganita, Angie? Ngam di kagdanag. Talaga asika ti ay ayatag.
Adakon, Monique. Anya nga oras anak kaniing ka. Ape nga itakala na gawin. Alas 4 iti malam. Sana bale, adakon. Anjo, ag gusto ka kadikin ni Angie. Ha? Apay akas dati sa lutsod mo. Nakitak ngamin nga inagkan na ka. Kat itipay bibig mo. Ha? Ni, jak na siputan ngay nagkanak gayam ni Angie. Amangan nga mino na barter ka. Ngat. Unay kan aya, Monique. Agat atap ka iti madi. Best friend mo, ngam pagatapam iti madi. Anjo, Barok. Adda kagayam dito'y paraangan nga agpapainit. Wen, nanadulor. Barok, agsarita taman biit. May papanitian niya, nana. Amom ka di nakita ka iji sentro. Kat kadwam ti best friend ni Mamunek. Ha? Kat si Kapay tinang bit-bit iti bagna. Kat nimot Anchi. Kaslatak ka akimpet kan ka. Pinalpaliiw kayo. Kat sinurot kayo iti nalimod. Kat napan kayo iti maysa apag meriendaan. Pinaliiw kayo latta. Agsinsinubo kan agin inagag kayo pa'y. Kuan, nana. Mga no sa bali tinakita. Saan na siya? Di nakpagbalinan nga awan amuna, Anjo. Kat uray pa'y may saak lang a babaunan damunig. Isakit ko latta. Saan na siya tinakita yo, nana? Iso nga agulemak kayon. Di yu dadaalan ti ayan-ayat mi kan ni Monique. Unayin ti kasta nga ramid mo, Anjo. Dua ti girlfriend mo. Kat ag best friend pa'y. Kasta talaga, awan mabalin ko. Taay ayatan dak dagiti dua. Ni Monique ti mo na akaayan-ayat mo. Kat ag nanaid ka pa yan ije balayda. Gaputa di na kayat nga gastos ka para itirentam. Pinagnaiddakan ije balayda. Saan na balay? Subsubadakmat iti arakop. Ti panagayat na kanyak. Nagalasan day ta sa pare. Napudnukan ka ni Monique. Pulos adi na kan linuko sa ita. Kastat isubad mo ken kuana. Pare, jak kayat ama kibiyang ka. Jak kayat ama dadaal ti panagtalak kanyak ni Monique. Isu adi ka kuman makibiyang. Kasarita kayo man na dua, Anjay, Anjaw. Ay nadlaw ko, katada nagkinaawatan yaw. Ako tatang. Awan, tata. Agpagayam kami laan kani Angie. Ada ka di agpagayam laan. Amaturog iti may sasilait. Ako tatang. Aoy, si ka Anjaw. Kayan ayat mo ni Munek. Ita, kayan ayat mo pa ni Anjay. Kwa, tata. Saan kami nga agayan ayat ka ni Angie? Apay nga ron nakita na kayo itay ti kaanakak. Agin nagkayaw. Kat nagpaut tay. Aging gasim rakayaw itislid ni Anjay. Kwa, tata. Aklonak man laangan. Wan, tatang. Agayan ayat kami ka ni Anjo. Siya ti ay ayatan na. Saan kat ani Monique? Anjo, siya ko ti magbayad iti inorder ta. At damat kwartak dito ay. Oray pay. Ad-adumat lati kwartak ngam iti sika. Dayta kat ti kayat ko kan ka. Sa anak nga gastos no agdayta. Ngamin, di nakmat paggastusan. Gaputan na ragsakak, asikat ti kaduwag. Agkan ka man nga rod. Sika talaga. Naskan ka di pa'y ngagkan na, kat iti pa'y bibig ko. Anya kumangay ti dakes na. Kat agayan ayat tamat. Alakit din, mangantan. Mga numala daw ta iti trabaho ta. O sige, ahon gayam. Sukunan ka iji opisina yo, kalpasan ti trabaho. Kayat ko ti agawid iji balayo. Ket
ijaya ka maturog. O sige, sikat yung makaam mo. Nagmayatan abuya. Oh, Monique? Monique. Awanan kayo itibain. Ah, Jakla impagarop nga dagayam relasyon nyo. Oo. Manglilipot kayo! Oh, aday kadagiti kawas mo. Sige, pumanaw kan dito'y balay. Saan ka kasapulan itibiyag ko? Sana. Di na ko mapapanawan, Monique. Sikati ay ayatak. Sana ni Angie. Ikarik, saan na maulit? Idi pa'y laanadlaw kung adda relasyon nyo. Ngam jak kayat apat yan. Gaputa best friend ko lakit nga rod ni Angie. Kat jak mamati ama aramid yu ti kastoy. Ngam siyak pa'y amis mo tinakapanaknak iti dayta. Saan na maulit, Monique? Pakawanan na kuma. Waswasan tanti amin kadataan dyan. Kat saan kan ngagpakpakita pa'y kanya. Anya, nagnaday ta lalaki dito'y balay. Ay nawan ka dit panunot mawan jay. agdan na kamin ka ni Anjo, tatang. Awan mat pagparikutan nyo kada kami. Taagpada kami mat nga addaan iti trabaho. Makuha tata. Di kagdanag. Uray agabangak dito'y balayo. Danugan kan tupay, lukaw. Tatang, apay ka di akagura yun ni Anjo. Kat nagwin naswas damatan kan ni Monique. Iso nga ita, da kami ti agdan na. Jak amo kada kayaw. Mala, makamo kayo manlangan iti biyagyaw. Ay, mariknak ti banog ko. Ay, siyak mat amin ang ti agtrabaho dito'y balay danji. Siyak ti makitsenda. Siyak ti agluto. Siyak pa iti aglaba iti badong eh. Oh, naimbag pa'y ni Monique. Tadi na itulok asyak ti agtrabaho iti balay da. Iawat na amin na masapol ko. Oh, kailiw kumatan ni Monique. Mariknak. Ngay sugayam ti ay ayatak. Anjo, nakatugaw ka pa lang di ka balkon? Oh my God, intan maturog. Umunakan. Anya ka diti pampanunutam dito ay. Awan. Kaya't kulat ti agpaangin. Ala. Umunakan ang maturog. Oh, Anjo. Anya ka diti pampanunutam. Nagadwa trabaho, ngam di ka matan aggunay. Kwa. Iguri ka man. Adda ka di parikot yung ni Angie. Manumatan abulan tinapalabas. Sipod pinapanaw na ka ni Monique iji balayda. Nardo. Kailiw ko ni Monique. Isugayam ti ay ayatak. Anya? Saan ko gayam ay ayatan ni Angie? Ni Monique at talaga ti ay ayatak. Kaya't ko kumati makisinublian kan kwa na. Akat ala Padasam ti agsublikan ko na. No, makisinublian pa ikan ka. Sika talaga ti ay ayatak, Monique. Kailiw kan. Mabalin ka di, nga ikanak pa iti gundaway ko amang ipanagnak, iti panagbalbaliw ko. Pudno nga inayat ka, Anjo. Ngam iti inaramid mo. Namimpinsan anapunas ti panagayat ko ken ka. Ket naamiris ko. Anagbidutak gayam iti lalaki nga inayat ko. Pangaasim, ikanak kumapa iti sabali agundaway. Awanin panagayat ko ken ka, Anjo. Ladingit. Ngam saan ka apagtatakkunan. Oo. Nabartag kan pare. Guston. Itulod ka ni Jay Dagos mo. Saan, pare? Uminom ta pa'y. Kaya't puti agbartek. Mala. Gadwaan ka latang nga uminom. Nung sanak nga agbartek. At dapay trabaho tayong tunbigat. Agbartek ka nga rod, pare. Tanasaktanak iti husto.
Di naman pagan-ano ni Monique. Apay adi ikan iti gunda, way ko amang ipakita, iti pa nagbalbaliw ko. Ni Monique tay makuna nga agayat iti awan ka asping na. Kat si ka mismo ti makapanaknak iti dayta. Ngem no isuma ti masaktan, saan na kan napagtatakkunan. Ad-addan anasa Irak idinaamuak nga daagar aram kini Monique akatrabahwak Mr. Lonely. Nga maging gaita, jaklat ta malipatan ni Monique. Taay ayateklat ta. Tuy pagayam mo, Anjo. Anjo pagayam ko, iti dayto apakasaritaam adda-adal ken kadayta. Ngayon ton sumaruno, likli ka mon ti banag ang makadadal iti relasyon nyo, iti kaayan-ayat mo, wenno partner mo. Tatimay sa relasyon, iti kanito amarakrak, narigatan ang maisubli. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Anjo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.